Cardok, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Headmaster Jawaharlal Polophan Prabjin Pen Suspension Binangji Pukar Bilo Charlia Songpen DI Office along Lam Hoyalo Kepali. West Karbiang Long Angkang Lakhapli Socheng Constituency Chintong Educational Block Keparlu Birik Long Tar Mate Harlong Langtu Sotrecho English ME School along Inut Headmaster Klembang Fu Jawaharlal Pol Alangli Amithangasai Kacheklem Ke Pangkriajok Prabjin Pen Suspension Binangji Kalite Alangli Phan Labangso High School Pen Transfer Si Kaprek Misen Abang Fuaphan Pek Tunangji Bukar Bilo Charlia Song Hamren Arupi Pen Theriponi Phai Troxi Arni Deputy Inspector of School alongan Lam Hoyalo Palidam. News Report Karbiang Long News. Pininil tum kar bilo chale song hamran arupi hinban pinilada ka DI office along si complaint letter nangi pi la sabangso nangi pinang kok lam thai la pusan lo kedam tang ni phai pli arni Socheng Constituency ka parlo educational block angkang along Sodrecho ME school polong bang hadak bangke bang throk teacher do including headmaster office tam hadak bang teacher inuta lelesi Chukidar siya dag yang makondak laga aron dam de pinalam lo la penitum kar lo chele song pen apan mga babang condemn lo lasi laso putak sim pinitum formally ladak DI office long complain ang pinang kok lo la penitum complain long bangke akijong pon ge lahelo jesemet cethandam nang kok po kedam tanglam 2019 sa penitum portal news long pedam long lo labang so hala Sodrecho ME school long headmaster aki hai Jawaharlal Pol puabang pu headmaster langli duty ka claim kle duty ka dam de putha ke hala sokot pananil tum ka face long la so school long la si labang so a teacher phan jong si la so school long pedobom lang prote Karbiang long tamas council ke mang quality education ke helopik lam lo quantity anta la da ka vedat po pusenili tum ka chardam la pen la phan bangai ni tum pena demand bangai la lo immediate suspend nahi la pen la so school pen transfer nahi Akimi headmaster Prabjin Pen labang so school long appoint nahi lan e prote la so school bangke quality education along amen klang dunde pusini tum bangke ka chardam la si Karbiang tamas council la pendak local MSC ke hai singrong phar la pen irrigation in charge ke hai Richard Tokbi nang bhai Prabjin pelang bangso school putha step deng nahi la pen la bangso headmaster phan bangke dak pen terek nahi transfer nahi la pen suspension pivek nahi pusin di room Karbil chole song pen chuning ripon lo Dongkamukam Circle Office along Dampen Eviction Puthak Karjudam. PGR VGR Eviction Puthak Circle Office along an Kahomridam. Lapen Sarti Pang Cholong li Aputhak lit songrong paratum pen ARO apan Karjudam. Kedam tangar ni Karbitang te Karbi pua kache song along PGR VGR along li alam kedam tang thang ni phai krip horni Karbiang long autonomous council pen chingwai pon et pen non puanta eviction ji pualam pachini dam delang. Lapen Sarti Pang Cho along li kedam aputhak high court along pen sitami arona teng pen case high date api sitami non puanta eviction asai claim ji ma claim thang na dalam avidada jok hamphang song pen pen dongkamukam ERO asai hemalong karju padodam pusi bir tanang pale. News report Karbiang Long News. Toh aprang si perangki don panjama kero par pipilo jasemet bangke nilitum non dak kedoke lake litum dak la circle office omate aero office on sego kedolo ladak jasemet nilitum pini ke bangke pu alang like sarthi phangcholo alang li sarthi phangcholong le kidun vek la bangso chiring ko resi la so akeche ki be so tum kache right thipen hala bangso alam the athepi en pensi ke damtang ni phaing kret throk an arni dak phelang pi krong prilong phelang pi parai krong prilong kache song ho hala bangso ni ilitum Karbiang long termas council long ang hoilong kang ni la bangso land revenue department IEM ke hai sing ti so langli kaning je tekang la bangke ni phai Troxier ni pelote mate March 7 ar nian ke eviction order an tang ton theng tang thailo selam tang thailo hala sopot bangse March 7 ar nian bangke eviction ke sarthi phangcholong le lamang ke dak ke dobor idet lapen kacerai bor idet along le bangke hala dak bangke eviction bangke claim vek polapen order bangda theng etlo puselang lidim polos la so athe PNG pini alang li sarthi phangcho alang lilong le sikidun lo alang li helo long le hempu lasi alang li tum pensi dak bangra petsi dak circle officer ben chenglong dak aero mondol esket mila dak nang chingwa iklo alang li tum ke claim ke nam akrong koson stame nona bangke air ke dam tang por alang li kaning jete kang Karbiang hadak la dak phelang pikrong prilong la bangso kache song hala so armungang bong kaning jete kang hala dak bange ni phai proxy ar ni
made March 7 ar ni lamang so eviction claim po order do etlo pula mang hala bangke ili tumang jasemet non amat bangke la dak circle office ong da labang so athepi bangke eviction claim nang po bang alam atoya ni non ata nang lelilang non anang lelilang posi pini alang li dak methang chebang se alang li si petition mi pitekang lo high court pen atoy ni bang council phan si pilo dak ladak district court pen itum han si nang pa hailo la pen chenglok along ta kachedan do anta alang li phan long le bangke pinang po la pen long le pek nang po la pen aron ri keto tum han bangke tharle nang po la pen ing sai nang pu pen si alang li phan si atoy ni bangke aron tang do an ben alang li phan sampe piniar nita ada Karbi Anglong Autonomous Council kachari pen land belongs to Karbi Anglong Autonomous Council to hangbong isi inherent subject transfer subject poipit sami Karbi Anglong Autonomous Council pen kopi kamat hatone mare komat phan koson nga pheri same labang so long le bangke non anta long sar thibang cho long le hai Karbi Anglong angbong arlo dot thip Karbi arong angbong dokok nang do thip angbong same Karbi Anglong le thek lorta isi cherai bor i det pen alang li phan long le non anda pek thek thela pen alang li tum lam chak kachi pe katika nga ting banda non anda papling pli hala son thek long lo lapen an par adun thwala mangta sar thepang cho long le ke hai alang li tum long le labang so non an cherai bor di ta hala te son nam lo lapen an par bangta non Karbi Anglong long non suluk soda Karbi tum non thurpak pen ning sipet labang so Karbi khe tum ar japet pen Karbi Anglong long labang so karai kom je phan bang bu thurpak pen reng nang ji rai kom nang ji pen labang so phelang pi krong phi long mare phelang pi long labang so PGR VGR along le long mang eviction claim po lapen hala bang so eviction ke claim mang order ki pilu tema same hala bang so order ki pila mang dak circle office mang si isia toy ni pilo eviction claim nang ji pu same non anta hala bang so eviction mang ko an ko song ding ma hala sunang ki humri lasi alang li tum han same jasemet not circle office along ke claim abang putum SK mondol pen jenglok dak ke hoidimen jenglok alang dimen chingki than mang si alang tum isiang deng an ke tang lo lasi la soang deng abang ke alang lim puthot council long se labang so lo thupo dak komara hema don ko an si ki doma ko PPC ke nang ji ma son ko an si ke nang ji ma bang ko na bang pusi ki nai hala bang so ang ton details mang si kupisi alang tum ka prepare ma hala haya sono mung doan bangai council phansi pusthot isia details mang pitu po lase hala so details mang alang tum report kopi ma alang tum name list ke claim abang phua men pen ahema don ko mara hem si don ko an ma ke hala bang so list bang alang litum council phan puthot pale thusi hala so bisi eviction notice bang alang litum pipo pusi pini nili tum han bang dak circle office pen bang labang so lam si tum lam klar bang pidu niklo lase non jase met pet bang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ARO office against man dak circle officer phan labang so eviction order ki pi pen hala bang so ki pi pen bang dak circle office pen bang ke claim nang an ang deng an ke bang claim lo lapen ke claim nang ji kupi ma ke tok ke lang ban kapang room nang ji documents amen list kupi ma ason mungkin nang isi preparation budget kupi ma la bang selam lo la so posi non bang jasemet alang non jasemet bang Karbi Anglong Autonomous Council kacheri ada ke hoi authority tum sel bang sor pudo iklo eviction ke claim til pen eviction notice ki PG phan ke tase hala so bang ke non tong sokot pen unane ke pra pen la bang so non rat ki thor pakar iak akemang hala so bang ke mekri meklang donak ni pen aning cheprong nang pen Karbi akhei tum kang chir kalang ipen hal bang so kache song Karbi bu thurpak pen hal bang so kar jawa porlong che song menak ne lopo lapen emang homan nak ne lo lapen claim vek pu hala so lam chak kipiet ting pen un an eke prapen alang tum claim nang po jong si claim clip pulo te la dak Karbi Anglang arat ke ki thurpak ji pan ke non kache sigmek dolo la se hala so por jong si Karbi khei tum jong ang bong jong si ki thurpak kache song ben jong si kopini soluk so dak dokok pulo bang ke Karbi Anglong Autonomous Council kachari tu mane Karbi Anglong atum ada kachari council ang hoi kang ditum alang litum si arpu chenang po lapen lake alang litum so dailo lapen an bar bang ra jasemet pet non labang so sar thepang cho long le ningkan ingkoi bak do pola bang so long le phan kacherai bor i ki thi bor i non anda Karbi Anglong Autonomous Council ke flak thek thek kang sai thek thek ke lang thek thek ki pi thek thek hala so bang jong se la nang than thu da goi jong si Karbi Anglong Autonomous Council tum jong se alang litum so flak thek thek lapen jong se alang li phan jong se long le boy pek thek tum rat tum dai tum sai thek rat tum thurpak pen tum labang so che song thu nei kali polote kali tum alang litum se thek thelo polote rat phan tum thek thelo purang than da goi nang li tum punoi ni tum rat tum thurpak pen alang li phan along li kopi ma kalong kap kapalong nei alang li pharman kopi along le ma komak cherai bodi dem la rat thurpak pen labang ke tum ing sai thuji la se hala so kang sai long kupini soluk so dak dokok pore hala bang ke Karbi Anglong Autonomous Council tum se atai che nang po hala so bang ke la se jasemet pet bang ke pherang ke don phan sami tuma ke ropar pik lo labang so por pen la dak ke bang la pen Karbi Anglong tokono doana tum ta komare bang pu komane tangka endet komane tha bang pu kupini la son sangko komane bang pu komane lam thu lam dok pen ke bai dokok jat kok pu komane bang pu do polo tang re non bang so ki thur labang so kache song labang so kar jap ke lake komane party kali komane song kali komane dhorom kali la kar jap ke lake Karbi si kar jap komane songja lo pule kar jap kali komane ke jalin male ke jakali la bangai Karbi tum anu tin abang puta songja pi sai se puti mat hasi Karbi khai si pini la bak kar jap lasi don pa aporto mai akiro par pigel lapen alang li kemang la bangso non ke saru porta alang li non dak alunang che odong pen ame thang along li dokok me thang elong ri long Karbi rong dokok pen alunang che odong alang li non ilit ma thengno nang cepak lang sanar jap nang set ke la bang ning duk me la pen jinso me chadi lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari tum dak Karbi ang bong chi unchot pakali che ber thek chelang thek nai
Jinghon tek nai lasi nali mekri da cepak lo igri nali ning cepoy igri nilitum kupima dak kar biang long rat do anu tumange non dak ke ceke bi ituman nang cenek nang ke holo la dak kupima aron teng ke claim ke ilitum ing sai igri lasi nali mekri cepak lo igri nali ning cepoy igri ilitum kupima rat de thurpak kar bitum cepat hesinam nang ke party song thorom cepat hetipin masi kar bi ke kisung longan ki tumar jap thipiang do ikpo lasi akiro par pik lo lasi pu alang litum hin pen Ka puthak chedon dun thek thepura APHLC AJYCP lapen ACYPA atumpen ingtang rak pen bukajan rong sopi along kache songpong. Theraponi phai troxy arni bukajan rong sopi CCI AJYCP asai hem along Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad mati thi hekpen AJYCP Anti Corruption Youth Power of Assam mati thi hekpen ACYPA hamphang asong lapen All Party Hills Leader Conference mati thi hekpen APHLC Rachari asong atumpen chingrum dunsi non malom India angkang made Bharat det pi arlo hurke chudut Citizenship Amendment Act mate ka aron kapang dak ponke Bharat adet pi aphan kemesen angthek kalipu chini pame pen ka aputhak aron kechok che pu pen ajok ahir ing tangrak pen kachesong mate dharna kangni peduponlu Bangso Longjitu Phukon AJYCP Central Executive Member Chitra Barua ACYPMA Phu Karbi Anglong District Committee Samson Teron APHLC Legal Cell Secretary Central Committee Bukajan LC Lapen Pranjal Crow APHLC Bukajan Mephu Atumpen RD Dojot Pen Lam Thanponsi BJP Murdabad Narendra Modi Amit Shah Murdabad Himanta Biswa Sharma Murdabad Ka Amina Manupu Slogan hang taram ponsi Sarkar aphan ningkang samsi chepaklangpon Lapen halapu All Assam Students Union aswa tumpen setami ka aron chok chepu bukajan rong sopi angkang ke ongdung armu bike kache jengpen kache songpon Bukajan pen sarkuru be Karbianglong News আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আদেশ মৰ্মে সমগ্ৰ অসমতে নাগৰিকত্ব সাংশোধনী আইন বাতিল কৰাৰ দাবীত আজি আমি 3 ঘণ্টা অৱস্থা ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে আমি কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰ আৰু অসমৰ ৰাজ্যখনৰ বিজেপি চৰকাৰক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বিগত দিনবোৰতো আন্দোলন কৰি আহিছে আৰু এতিয়াও কৰি আছে ভৱিষ্যতলৈ কৰি যাব কাৰণ কিয় আমি 20 বছৰে অবৈধ হিন্দুৱে হওক ধৰ্ম ভিত্তিত আমি বা মুছলিমেই হওক আমি নাগৰিকত্বৰ আমি তথা বুজা আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ কিন্তু এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে বিজেপি চৰকাৰখনে যে হিন্দু বাংলাদেশী কৈ পেলাই যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ যে বা ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত যে জাপি দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে প্ৰথমতে সেইটো সংবিধান বিৰোধী এটা কাৰ্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত কিয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন প্ৰযোজ্য কৰিব বিচাৰিছে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সংশোধন কৰি পেলাই যদি অবৈধ বিদেশী যদি বুজা ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে বিজেপি চৰকাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শাসিত ৰাজ্য গুজৰাটত তেওঁলোকে সংস্থাপিত কৰক আমি অসমীয়া আৰু এজনো বিদেশী আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত নহয় কাৰণ অসমৰ এতিয়া ভাষা যদি অসমীয়া ভাষা ক'বলৈ যোৱা হয় বহুত তললৈ নামি আহিলে বিদেশী বুজা গ্ৰহণ কৰি এটা জাতি আমি নিশেষ হ'বলৈ গৈছোঁ আমি ত্ৰিপুৰাৰ দৰে এখন ৰাজ্যত পৰিণত হ'বলৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কোনো কাৰণে সহ্য নকৰোঁ আমি সেইকাৰণে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈছোঁ যে অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ শীঘ্ৰে প্ৰযোজ্য কৰিবৰ বাবে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাই আহিছোঁ জন্মলগ্নৰ পৰা সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কেনেবাকৈ যদি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যি চলিত মাহত বিজেপি চৰকাৰে জাপি দিব বিচাৰিছে যদি জাপি দিয়ে বা ইয়াত প্ৰযোজ্য কৰে তেতিয়াহ'লে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ যিসমূহ জাতীয় দল সংগঠন আছে ৰাজনৈতিক দল সংগঠন আছে সকলোকে একত্ৰিত কৰি পেলাই এখন ভয়াৱহ গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম বুলি আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি অৱগত কৰিছোঁ সেইকাৰণে সময় থাকোঁতেই এই বিজেপি চৰকাৰখনে হিটলাৰী শাসন যি ব্যৱস্থাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন জাপি দিব বিচাৰিছে তাক আমি মানি নলওঁ আৰু মনা নাই কেতিয়াও ভৱিষ্যতলৈ নামানো আমি মৃত্যু নোহোৱা পৰ্যন্ত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আমি বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাই যাম আমি কেতিয়াও সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব নিবিচাৰোঁ সেইবাবে আমি কৈছোঁ যে চৰকাৰখনে সময় থাকোঁতেই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যি প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদৰ ভাষা তেওঁলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক